Hallo, agus fáilte go achas. Prògram san luch tchicasc, olaní ha gamas rí dríach gan an tchicasc, agus go deire a gunne sa bí ag go bhfuil uí an feughlam ta bhí na Gàidhlig. An sa prògram seo bí measg Gwen san còirich rí Dòmhnall Iain Mac go Gwen. cheannard-roinne matamataig an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a han Dòmhnall Iain. Is an dú, rinne sin tar gefar cuspairean, brosnach a Gàidhlig na measg, agus mus táisi sin, nach íse go bice mit ùine hín, agus mar a hánig út a hicasc. Well, an ní sin a lós a ha mi, agus cha mi gan olhaid na a gach mi scoil, agus raim mi maths, matamatig an sin, agus na a gach mi scoil, fa ha cain agam y brin rhys y career advisors fa grad David on tianu agus hwyd mi charo ffysag fa mi mar balach og yn orsens charo mis meint ach cael mi gyn caelach bol courses hwyd ma sin agus hwyd ta wel dyn y cwsp yn accord hwyd yn ysgol hwyd mi matematig hwyd ta oce ma so olhai Glasgow olhai saclwai o byrring mach jos fiach faiwat an sin son genu matematig. Gwen, dat was mis mensen via gleva genu triach an engineering. Sin soort route voor mi maak me geen nu van mi kopen van pastel keer route machine. Ar ko ju rami matematik. Hoorde nolheivrem. Is de van mi aan nolhei sa kloi va kormaun dolku skolchen. Son de fisker hole shakon. Is voor mi plus checkers gan ocean scorchin rim. A chwr mi bylach cainjach go gach mi nolhaid diva mi doli ganu. Is nu gach mi nolhaid cha mi ocean go mi blione machs cha mi siúl cha mi nawl go Australia son blione shail mi snorsen mi sminting wel den mi fa tog an a carriage ac mi ocean do byddaing an a finance no an a accounting soort machines waar ik kunt mijn koers en op het kindje maths wat fysiek ga meer zo'n verder aan de office is koppel ademen no Jenny statistics wat ik machine wat fysiek machine is van ik breng me in engineering naar bureau waar kan ik dat ik range engineering is maths waar koppel de mooi is waar koppel het Jeffrey maar chlubaichean is bridges, is klakke maths on shins for was een tanning och ach gedraaim engineering. Snorsens has me smid me in chukisk is mi applications jack gu saklois mi atje is norsen has me chukisk norsen. Ach hado chukisk tro mi na Gàidhlig haroshin maar in reder ak in norsen is just haniksin steeds toch daar wil waar probation hier ak man Bheil Hill in North Lanarkshire snorsen huur me op het supply in de ARD Academy is Scotland wat hoorden tidsearan mounds va juist met thor me in thanks mark scholars fiaching ku is snorsen han ik korm mag aan de North Lanarkshire han ik op het zoals aan de Green Falls is ha Gàidhlig aan de Green Falls is ha bunskol kon daar het tienals is de àrd-sgoil is kan misjach zo'n op het is ga door min op het ach norsen han ik op het aan de Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ga staan als een mag is ga misjach zo'n op het die checkers matematik aan zijn àrd-sgoil scoilearan was zo is hoe min op het is aan mi haast koppel aan de Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Jacob Fats maha how do we an the Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu? Hoe scoil aan het daar is Shia is zo als een de kook die ik blune is een hoogst wat die toch wel daar hitcher matematik me hin Dòmhnall Iain Mac va Dòmhnall Iain nes barach experience ik Dòmhnall Iain wat bak na zien na me hin ach wij
choma is húla mé go má forsnach go rán son. Bha jóach is Tommy an a Clyde Bank sé sin skrif na láichen TJ. Hu é sin húla is dói mar course outlines is na Gàidhlig Bheil, hoisich sin le Gàidhlig Bheil. Is the húla is dóis cúsin go fedes go ag an hoisich mar sin toisich le is 1 is 2 ag an naim. Agus so háisí síse gún ritsa bí túf na àrd-sgoil san Gàidhlig matamataig. Agus nuair sin chuir sibh tiúnta Gàidhlig Gàidhlig TJ. Sin ceart? Sin ceart sin kit hengi dhéanú an láichen for Tommy. Háisí sin ag capsule Johnny, sin capsule linn tíach hengi skrifach het mún text Bheil. A chu sin cuideach sin lei sin teich for innse Ghwen Ghàidhlig Ghlaschu. Háidir mín dríach an sin gipling. Scad gostal an Sgoil gon lúnastal. Fu sin teich an sin forsnach teich sin aing so toisich smúing. Joel Ghobhainn. Is gaan je column snack teacher in de rast. Van mi smúing. Ga clean you with a leach cúnant le quick measan keir measan de column uluchi each so sé Joel Ghobhainn a bheith sin is sonna bhí échte cruthachadh an ard. Ja. Is neus va choma anisha ha neus kutoch so va kion se naam. Is son had no hoje mis chukis mathematics mis smenging can be la on me hin chukis tro mi na Gàidhlig. Hwol mi grot skol dal hin in la Sgoil Ghàidhlig an Glaschu. A hat as many mi more mi ein. Van mi didoch son fiach in inside vi chomasa boding go aan de mathematics is nu dat thòisich geen la first. Hij zou die dat je kraft maar gaan zet. Hij is hij kan ik hem met de hoe op het aan de pastoral care is hoe de kutsing rim. Gaan we u teacher pastoral care maar de hier la no na la ach la bij ma. Is een groep als een groep als een hele dingen thòisich op het uur. Gaan jij dat wie kan je zeggen say hier mir noch hier bliones doch how tot an chuckers ga jou son stoch keret blione so ha hula la adrialich could you has a lesson as a hula la could you well could you un lesson I think just is so the hoje mi smeens me chuckers from smeens ik ken een koerse hula blione jenne hardly the master hula blione no Chakis neus soort route holy blionach a hole class dat jalich. Hij is nu daar daar maar in chakis. Hij daaraf ach ha skola had je toch ekloset. Hij is had dingen jeans, had dingen vakels, goed nood uur jeans chachs. Hij gewoon niet ik kan zeggen reis. Niet stay lockdown bisschen iPads zeg hole scholars hole teacher niet van aan Glasgow. Is a fhèin in fine ceannach in tuimichail a sin is skillan uair chhlaachach is a ceannach. Go dtéire agus leis sin as an skillan uair ha bríadachas uair a chuteach bheith lithe jackets a mi cíneach nu a bhaisiú déna é a hinge hían Gàidhlig is mar sin airt. Ís go cimid a ha tíchas maths ag ard ide to bhí na Gàidhlig. Déna diliatas an ha nach go gas sin. Agus go dtéad a déna seir se buanach gan a hen cuiteach. Go tain mar neachtíchas agus cuiteach an na scoilearan. Yeah, well, se céiste sin is bí daine fáinach na chéist cim ná déanú ard ide mathematic. Seo bh cuiteach nach ra ítear scíleil an na mathematic. Agus sé seir se dút ha cút fiacail mhór adam. Mar mi smúine go a líad. Had bríadachas go má tainte an na clasa seach. Lisach de thuh bríadachas mathematics. So ag ard ide féimi go bhfuil go túd tainte. Ís go ma dúing. Okay, well, van mi hin smúine lut de hos mi chuckis clasa in ga cim am Jan seo. Is of course ha an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ha bunscoil at the here lar àrd-sgoil at lar gas 3 so I can't get my large that in leis bunscoil is
na scoilearan bhí an matamatig for sgoilearan. Sin suas tron a bhún scoil is fhèin na scoilearan. Chomma is matamatig nu a hánig at class in. Obviously have ruin now at the fhèin is larger na fhèin na hel. Ach nu the 18 was an article had fysac cymryd nu operations cyrich fall af de training is ùine is statistisch had jolas gleef aan nu had 10 was an article is maar mis fors nog hoosing le klasse in is ja wat 3 scholar naking fik het aan een klasse in 3 die kan een klasse ja is waar dus is een garo kivie klasse waar ik garo more een klasse agam wat chijacking zo'n doika dus en is smenje me in de lessen zaking goed nog heel ik teacher in de liken show en je ùine uit ach waar noorzen snoorzen voor is 1 is 2 hoort je zien noorzen toch zaken is 3 van de standard grades maar waar ik in Eimschen zo is 3 is noorzen is 4 is noorzen uit ook u àrd-sgoil zit je toch progression nou ik ken zich kimmer een jeffer faculty een jeffer terms en zo'n de matamataig is kun je ook vast fijn kun je voor bhith modestan maar je dan toch het hangig voor wishing powerpoints zo'n hele lessen gewoon voor S1 S4 aan een Gàidhlig wat teacher aan een scoil St. is aan een Glasgow ik ga een kit zeer naski het hangig Jan with de hele powerpoint je ziet me heen toor van is een Storland was Storland kun je ook ik had chlubaichean matamataig de faculty in mathematiek voor Gàidhlig is Gàidhlig Bheil hele scholar function is haast geweldig en halve ja àrd-sgoil is nu de hier klasse hoe me aan de àrd-sgoil kan ik hem goed tot jij maar heen stuurder in klaar is zo dat oké ik weet al de klas àrd-sgoil so is wondering oh no de nu had de rijbis àrd-sgoil rief ach kun je dat va idea weg is en wel klas pakket en zo had je toch truud aan je àrd-sgoil na van na fiche tot ja binnen jaar toen zou je net truud gaat door dat of course ach va kun je dat in plan de weken wat truud aan de klas with GA with in B gaan ze toch haken dan een klas more so wat kormaking koppel còmhraidh van scoilearan còmhraidh was stonks koppel cruithachadh hij is in gaan scoilearan hij niet checkers aan de Glasgow aan bin scoil Gwen hij koppel en is maar teacher bin scoil hij is balachelle hij is maclóis ha kwoi kjol ja aan de cool Ghobhainn is een aantal jongens in Kutjoch waar Kim Carney so ha said I think it isn't it doing show in televisions and the radios had seen from the school ha sin thinking it doing sin so sorvachal ja nach niet gaan je mis munting iets nu de klas ik aan de àrd-sgoil de matamataig gaan je mis munting me en kimmet dan Jan show is go eentje dus hoe immediger dun na G-sin a vacatín as a glas is had a gold dirt go well nach in term hacking sa lahain positive destinations so each go beke me join stoche an opera vaca an een pastoral care no stoche bek me join kimmer a hanig lusach het brosnachig clown gemisnachig agus kutjach go vi kumel Gàidhlig ruith an a dói kutjach go J alles a hacket for húsin. Well, an the scoil bug mar sin, how fine jolas maas na scoilearan. Hey, sin rúd ha ma mi in scoil bug. Can you ha rúd now na chelcha ma, said an a class bug, an a class mór ma hu said ma stoch, how geishery kjol stoch. Nu avistoch, stoch er heen in ding aan de class geishery sin jo so an a scoil mór. Korms toch laat ik maar neem thuis mensen geheid
Van mi heen goal een skipperbal kosje is van mi Jenner routen elle maar wat gitaar chlubaichean met dol wat ùine of course en dat is is van een routen in de còir van ma checkers matamataig còir mag fem die routen elle Ian so kemmel u heen toch Cumla dó spúna ai va cúigbal kosje còir va cúig gitaar còir so ik ga hem lunch van misschien wel lunchtime club ik hem cúig gitaar great van misschien cúig gitaar van mezelf die còir kan ik dingen hele so van mijn fijn jolis maar is een sgoilearan Zie je geen Jeffrichte, zie je geen na socialist toch? ja is een kerst ja is en een klasbak bij zei bij còmhraidh toch oh die wou zijn in de weekend die zei die cúig bal kosje oh van de concert ha stoch ne a paar còmhraidh sin Ian is hij vier een koenach wie uit aan een Gàidhlig is could you van mij check is creative hoe Dr. McComb in cheannard nou nodig is check is creative so be nodig het is de rijf drie af gaat tidsearan hij is hoe die oké ja zeg etra zo'n klasse in etra zo'n klasse ja we zien gather show for school shoot heen vier as kortsen fasting beaming in Jefferwood maar koeien nog Hannig zoals còrum is zo'n fijn op een pastel keer is ga ik zeggen zo'n schön zwemias van mij gemaakt is van ruthachadh kunt nog iets checken van jolles in de sgoilearan de via ne diven als je het heen leef heen is een sgoilearan en dan de sgoilearan snog het hoort is dat ze je heen fijne diven maar als je was je voorstel nog wel you know ha moog niet de vaak leven ik een sgoilearan is hij misschien mensen wel schön hatoric Gàidhlig Rigorami in schön han sgoilearan has spéisiach is on een canon is has spéisiach is on de tidsearan ha fysac na chalad jan wordt ik ha niet of ferist ha fysac gyfelad an aatje ha niet of unique an a gosgi go you Ha mi dó lacht. Agus bó Jeffrey Gàidhlig an cúteach lusach is sich gas sa bhelusa an ballavór ach sauna níos luas a ha hín lusach fad an rousas an scóil agus Gàidhlig gat a chuirstach ag na ro ook. Hanir sin an dúich son na hula scóil a bhesacha as sa ballavór ach gus bhfuil an ún tiicse ach go bhfuil chud an ún buach as de chuchtad agus as a chanan met het klichbouw kosje, you know, en je Gàidhlig had de klechkig, en je lusakhem. Ach, lusak gewil het mogelijk na còrum en shins gewil daar gaan en anaprochien luachver salah. Ach, gede kan een nak in je huin, kutje, lusak het. Ha tording aan te sgoileaigh gewil tjolach aan de als ne ellen siar is seit hat toch even tjivor ha tjolach ik gewil Gàidhlig hij is I think Johnny fame guy obviously hij is nu dat van mij aan de school van de teacher in de groene waar ik dan in lessons wat skip een paar kosjes waar ken ik hem in Gordon toen nog kastjoch en niets wijzingen checkers case waar general maar lessons was niet doen maken kosjes in draait waar hij maker waar kies ik hem begin so wat checkers craniolas wat bring in naring och is wat bring in chiffer aardskin aan de valles kun ik hem gewaardes of zijn waar hoe dat je oké dan mag zo'n lessen in januari nu so nog eens gewel bitte je naast kun de laatste toch lessen te rijden beetje kokel vis ach we bring naar Prògram again jag me heen trof from in Gàidhlig geen dat in matamataig tro Gàidhlig iets is waar hoe kan een machine op af waar lessons Gàidhlig ik had er mij Gàidhlig àrd-sgoil staat me in ocean waar kook waar veel maken kook cuspairean januari is waar we zo'n is het maar waar ne tuigen Ghobhainn Ghobhainn go Gàidhlig januari zo'n waar we zo'n physics craniolas matamataig biology is protein januari A se lín sin chur go déad nach sinún gine cuspairean
smá hacinn sé mar a ha na roinne acinn iad sin slá hain ha tu sin is chuoinlacha chenne le títe chu farsin agus go bh sin ar buí thuirsteid udet a ha Gàidhlig ag iad a chastenas. A bhfuil sí sé féicinn sin an na Glasgoite nó a bhfuil a thula duine fellh a Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu le chastenas a fóracinn. Cumad a sí sé go úprachaí. Well, fheimeach thuladíonn déanú Gàidhlig fóghlas in go céith. Agus gúteach hat déanú cuspairean trá bhíonna Gàidhlig, so sin mar jaachtarí mar chundeol is. Channeil teacher Gàidhlig ag go thula cuspar ans an àrd-sgoil. Mis munsing ha mar 3 cárstal. Dúil an son scoiltin tuchas trá bhíonna Gàidhlig sé fhèin tidsearan. Ach a thula dinge fáca le chastenas Gàidhlig agus hasing fhèin ní sé ag tíadach clasa céith not just scoilearan déanú national cóg hat a déanú àrd-sgoil. Mis is munsing ha mar siimiigh darn le clasa céith. Wow. So I sin buanach. Buanach bhór agus gan sin íte a chúis gnáisianta bhil. An a scoiltin eileach hat a díoch déanú Gàidhlig mar chúspar. Agus chain fysicum cumar a an scoiltin eile bhíocha ein sin noch seáltaí na alban is na duine hat tíineisteach go àrd-sgoil clasa in le Gàidhlig agus le a cumla at a sinna dul go àrd-sgoil. An Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu chain a fheinta ha feumail Gàidhlig i dhéanú an is 3 is céith agus vorchuid hat a fhèin àrd-sgoil Gàidhlig agus an over son sin ha na skillan ceannach go láide agus how dul for science in a Gàidhlig, snor an cognolas in a Gàidhlig, is snor an sport in a Gàidhlig. So chahór go bhfuil fhèin how clúint an Gàidhlig, fat an ùine. Dé cheannard na ghlachas dat an treinser, éitir na chlubaichean. Well, díad níos sé beala in ceannard as ní clúint in vorchuid gan ùine. Nu hat tíineisteach go clasa in an àrd-sgoil hat in hat bí clúint nach brín Gàidhlig frí chéile na stríc. Agus ag an ceann eile an clasa sia na dóin smuinting ach tíine rás go Gàidhlig. Chaneil a thula dinge fácail scoil agus a cumla dul is a Gàidhlig. Man chaú clácha an ceannan how dul gáil ceannan. Ha mi smíine go bheith a thula títe a hain a gúnta thuh sin. Mar nach le beá tuh mí a chlas gían na brúnscoil nó àrd-sgoil go dtíire an déanana an clachcate an déanana féim na cheannan an bí a taid meisnach go leis. Ach a bhfuil beach gannachit iad cumar a gútaigh sin a bhí tar sfuascail seo san áiriteach. Dé gútaigh sinne a bhí déanamh nó an dhé cóprachaigh stocha le buin an ile ar son a bhí déanana cíneach go bhfuil a dheanans nach le ag cúte stay cumar in sinne mar canan Bheil, canan socialta gaint, chan dí a canan nach glas a bhfuil beach gach tí so stocha ún le na de hiic mí chéala ar sé Gàidhlig a bheith achas an treinser. Cumar dé sinning in dhéanamh a lús sé ceist darmh sé níos han scoil háast ó cos sin a bhí dós an cógtí a bliana ach agus mi smunsing stoch an scoil smunsing in rast well as sin an op a dhéanú na a gagus an scoil a an stoch an as sin nog so bet fillinte brín Gàidhlig, scríbh Gàidhlig, léomh Gàidhlig. Ach stoch sunning an scoil páirste gáil an a dóid chóiricin mar aide críneach son chudan na tachart. Féimi buin an tuimh muoich scoil páirst a bháil na sláite am smunsing son a gréime chamal is na scoilearan na seo an a Gàidhlig. Ach an dóid how déanú sin chaine fysicum. Féimi bhí an dóid social déil, mas sport, nó ceol, nó rud mar sin. Is céintach an álaithe na chlubaichean Gàidhlig a dul, nu mis an strach cói chaine céine go míidead le héit. Ach an a Glascu am céintach go bhfuil club Gàidhlig a dul, é soch sin rud ag an eiles fit na álaithe cúnta sin. Tá club an san a thularút nach eil an álaithe.
rowing, agus sapach, agus gol, agus society an hulrút, so nach society an Gaelic, sagt. Wat nach optionach Oceanic Society. Sin. Dat was sin we join culture in Gael. I las actually. I miss you go and told me him or all enough. So should hand it me staff way. Yes. Hij is man all like Glasgow maar is voor haar tiny Gaelic achter. So I thought it yeah. be listen ik kun je geen courage nach big achter heen as Joey VS and àrd-sgoil. Yeah. So I shouldn't love so female. I had your modeling mar sin own at an all in ille. I mean, he could tool ha hulakal how we mocht do to be in a Gaelic how geschied and a courage nach Gaelic show. Ach as na lene all in ille as na bout and mode and your mission jolocher more in ille ach all like Glasgow meets me. Yeah. She kish more is deatamach nu the Agus at the skull Dane Russian. Yeah. Is Damilis in Giac no the gag here scholar and Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Is a physic van Breamy again Kim Carney, I need televisions, showings, Hamish MacLeod sizing and a call, sizing and a Gaelic, Katie Nicolaud sizing chuckus and a skull and a Gaelic. But in Giac scholar and a king answer no treat Giac on the Kenish. I guess I'm a credit give so Dòmhnall a hast is a couple in a Gaelic, no general sass and a Gaelic and a dòisich. But again, you could get a gen a big and round so him you in cohort storage mar sin. I guess gaan nou de wijn van de sgoilearan was scoilche nille kuchach ka and jachat. Còmhraidh and person and I guess kuchach in you in nacht còmhraidh and person. Jeva curbach gode or ha mis menig ha shini gen of an a feughlam ki or shini gen of upper soriste. Vi turst feelentus I guess tikshe is jólas a dirt an Gaelic ach fémi sin barach na sin gus be Gaelic bio mar canan as a hula hoprach a haun gaan je jidag an oprich in Gaelic maar da hakken je sitting every bio an course nach gan an doin jefflichte so curse me in Scotland it has Scotland tyfum mich Glasgow genu Gaelic mar cuspairean I find that hing in the skull placement no maar open size Gaelic skunja Hula skull and a alapa ekivel rain Gaelic had ding cheannard-roinne has had cervical. But she's mainly who immediately got na partij me going maar ha hullen in je val no tord you a fakel and kind of blian at le chastness arty dan in Gaelic and change a model curriculum market stoch a hoka like as a good atchkin stoch a beauty shin a torsbrui maar of àrd-sgoil en fhèin anja hach geheen dus je gaan aan I guess maar de vega iets in de klakke gegaan en as een angry check. Well, she model hacking she model 3 ook Giac. Hij is in campus ha scoilearan bunscoil is àrd-sgoil. Hij is ha Ghobhainn gine go you han scoilearan ha doen je vier in de fijn stach go klasse in bunscoil gaan de fijn aatje. Is ha sin schalting uit go Sturloch sa handscoil han league tables cheannard-roinne gematri cashinge gema art Ghobhainn an a Glasgow. Good tinnevelach as you gema art. Hij is in college me sin is ha over Jeffer over an son sin ach so sin in would had taling some paneten ach fimi cholik na vi tortaik vi na dunne ook as you thinking is it na skillen canon ruinstoch so fast nes more at in the finger hak ma feelings in a Gaelic na finger gewelt toch fimi ach bar taik ach a model hine clark 3 ook chiak hi Ghobhainn ha kiel gema large that at ne scoilearan bunscoil gu àrd-sgoil ha fisaking ne mar blabber mi doch stach gu chlubaichean maar savaged còmhraidh in Leona show to stach gu chlubaichean is fine biolas in the scoilerans think they need like matamataig they rangat they ha stack be yanu
is so nó that tin suas an àrd-sgoil. Josach stoch as teacher na gamar ha han transitions for bunscoil go àrd-sgoil ha ma largest is the kujok begin finding scholar in Chinese for scoilcheannile. Or she's free of àrd-sgoil son Glasgow son Gàidhlig. So han ye ddíadach na scoilearan for SGG a how fhèin scoilearan bunscoil for scoilcheannile na chael. Ha she find scholar for running to deatamach Glasgow, so I think find for fuse for Kilmarnock had dingen zien zoals een train at bij de faculty dat ik leeuwen steeds jaag en zo van things find train zoals dingen zien voor mijn Cameron en Ghobhainn dingen zien voor bunscoil in is nult Bishop Briggs is voor Greenock could ook ha scholar in de scene, so I hasn't find minibus no train jaag aan school. Fimig was kiet zien jaag een train het geeft wat traag ach give me fine ik heb me find daar still a school could dragors ach ga we be atten dan op dag een train die jaar not stoch een train klies jaag aan school. Wat diegelig gaat. Oh, gaat diegelig. Ga dan misschien. Ja, waar kun je jaag je? Ja. I mean, did could me gonna chlubaichean was in your macher model curriculum maker, I guess. Machine werk. Oh yeah, well, the model hacking and just is to fitted to turn the cuspairean is I've done all cuspairean and a class 3 is Keith. So my genu national coke and a whole cuspairean be facal. Ik just is 4 be all cuspairean national coke uit. Ach, ik zeg is 3, maar we zo'n lekker schakerd kuspa. Fette dus in janu. Is a còrmaun toch college fiskers chumar students scuti would in the janu maar psychology, no makeup, no hairdressing, no engineering, no sports. Ha kielak in the college different colleges on the Glasgow. Hoe is school aan de Glasgow ha column sin ac. So ha sin ma son tor scholar en stoch had het nu da science man is blad. Is ik jeddag is 3 de gra wel ha me falking na me jenu koma aan de ingang kusprin zat lekker sin jaget. So jeddag is voor de notion sorry het dat bu jan kokusprin aan de klasse coke. Maar van jou jan coke kusprin ik gardides van julle janu stoch. Ja, ik ga 3 jaar diede. Ik kuspairean uurracking aan te scholen is, maar nu aan alles het tidsearan is zo'n schön session. Has een còir in de scholen. Is admin. Nu dat dan klasse Shia, waar fijn ik het ook stoch het dan je nu saar àrd dan een kuspairean nog ja. Ik ga kujak ga còrmaun het ook school had je dat het school heel head. Maar het gaan je art die de chemicach gaan zien het had ik zijn aan de schoolacking zo maar de jury voor die toswesku heel het zijn ja nu nou dat je nu cuspairean stof naar gelacking zo als een maar zien koppel aan schoolchen koppel ja is kujak en of hij Glasgow Caledonian had voor dat nu cuspairean exar àrd dan is een Go insneach wie geinsdag me join. Maar ha síise fuasclína chu Jeffersí an vi cóprach le college no le scoilcheannile. Anna prochin insneach. Leiste ha nimir some modern ceisiannile chudars ach bhaimir san féin chus me join Jeffer Immerston. Ha is an was in brin runne seo was in brin in Jeffer Church Immerston a chuú hénar dóis so brin you immerdiger club guitar agus bal cautious lihid. Kimmer a ha sin a curi cruthachadh còir nach Gàidhlig fel is mrínich. Agus begod in te leisnes sin a bhíorn ùine ciú mar tidsearan na Dhéanann sco trang sa hasing. Ha a chinam héin fo bhí as an àrd-sgoil roin go má farsing ar Jeffer na gúta tú déanamh agus sé lucht tíchas san arsanneach go réinead ùine. Agus mis miniu go bhfuil sin háast sé nídin ha sin ach go bhfuil cúsin ar aadach gan an feughlam so stochan nach il udet bhíútain sa bha. Bhfuil beach gach it téanaid cutrama sa lihid
Gaan je waan stoch het ook aan de dijven en ha eten de chickens kan je scoilearan nach kutjach go vi cruthachadh còir nach Gàidhlig. Dit varo. Ga mis smint ha kutte mag scoil an tidsear an uur moet ik in de anu aan zijn scoil nach heel kian is een cuspairean. Ha ma zo'n wel kan het hier goed in maar we zo'n we tot gaan aan de scoil uur hij zo'n chlubaichean in cheannard-roinne is zo'n hij heeft een schrijf reference met je nu heen ik cheannard volume is wat gaat de smint met je kus met je nach heeft kimmer zo'n in kian zijn werking legalig ha jespet club jespet aan een Gàidhlig. Hij is ha de scholar en film het brinik ik aard die met je zei Jeff cuspairean. Hij is ha zijn ik catch hij in kleintjes in het reading en geel met het jen in de jespet. Hij is had zich is le. Hij is had zich ha kus kersten hoe het is uit. Hij teach iets mensen begin. Ja. Ach session skill. Hij is ha teacher hij was maar zo'n ik in club jespet had gezegd of gen practice maar dat ha club sound game in computer och kon er cumulation a game long I ha die cum was ook chin maken en daar is het je vier fijn sterk dan quick ne game en choice ach sie cash margin actually kimmer is zo'n zin kian sin les Gàidhlig ach ma hu an a club mar sin sai brin Gàidhlig sai ja an frogra na Gàidhlig si social te hou Stelum se sin gemoord. Ach, hier zie je wel doorgaan. Hier zie je maar profession die goed mag zo gaan còthroman sin. Ach, nach je sin in prie focus. Ik heb in prie focus ik heb het còmhraidh chlubaichean, lent in wieltje, lees in de skillen nachge. Agus sé byproduct je maar ik big sé give het clach in de Gàidhlig so mar sin je be het leesig in cruthachadh nachge. Ach, nach je sin in prie anje maar ik big ha is de Ghobhainn. I mean, when you had it check in the àrd-sgoil, I shouldn't get my cut to my stuff. Who's Celtic Scotland and a fan and. yeah. Va gille van meer zo'n hoekeleer. She me you in je leesig profession tag het heen. Zij zijn kunt dan je heen in cursus streep. I had you in je ter zo'n rustig ergens al je op een. Nu ik het je in beken me you in maar de cursus die de skillen naar het heen. I is toch een woei ik in eerste is chickies kes de glas naar het heen. Was een koers in de koolkut te maken onze kijk me just call negative ja is ik ben brin Gàidhlig dus een voor een tjalach is karretjen en een Ghlaschu en zei dan als de pakbaar is snaffelbut is maar in de dag heel schrijver Gàidhlig hij is met lever Gàidhlig naast de riest zei dag hoe ben op dan te Sgoil Ghàidhlig. Hij is minstens groot streep, die toch bakken meer in de station. Van grootkutter mag van de dingen waar reenkoers gomma van morgen peten als een hele skier nog. Gaasjoch. Aha, appelgaasjoch. Hij is zij doet er waar grootkutter mag. Hij is hoe dat DJ. Na go fjokkel. Na go drug. Hoe dat checkers go in de Gàidhlig. Zo'n waar heen zijn zo aan portret of course. Jenny Master en Gàidhlig en is klas in de gas waar gedaan. Heb je ook al dingen maar het Jenny cuspairean in de Gàidhlig gaan we in skill naar collage. Hij is best niet graag actually fast een shot. Hij zei hij is geweld maar zo'n is het smoothing met je routine aan het dag hoor. Hij zei en de skill zei ze nog gaan. Hij is waar hoe niet graag maar zei na be fiogelorst be na scholar in Ceannard had seen suasugud for vunscoil le Gàidhlig mar ha lessing maths said va cruthachadh va wouldn't elle fashion Gianu have Gàidhlig said lesse grammar had is voor mij schrijver ach nu am is ha post jalne dol hulala en a Gàidhlig is ach ik neimschen van feumail van koers zo goma is mis mollig en koers zo zo'n dingen ze mee ha smoothing is zo'n chuckers van wie in Gàidhlig. Doe wel de guys in. Listje, zo'n kriege der knootje in de taag belacht ze. Moorden tangers en zo. Ha goed eentje wie dienstig heb aan het miljoen, maar ha niet knootje eruit dan een SGG.
Ach, bevallim sa feinach darút in isteart. Ùine bhían son film te bhían na Gàidhlig sna na teach. Agus ùine fís chóirle do bh próví nó tidsearan na ha úr san dríoch. Well, Mian is barach tidsearan. Barach tidsearan. Oh, yeah. So na hasinge feumail is barach tidsearan an a Ghlaschu. Hula còrnachadh alapa feumail tidsearan troví na Gàidhlig is how smooching me in checkers because he's a Gàidhlig guide. Well, she àrd-sgoil how we Ghobhainn. Is hoe du me in còirle. Yeah. Còirle. Well, van mi brin met maar ha me in ma how àrd-sgoil is ha skill-leid is ma club. Maar ik kunt as no dinge ha son wie disco in Nijkischen. Biaun. Ghobhainn alert is on route be zeer hollig. Seit ghlachgadh na dinge àrd-sgoil. Wat ik in 11 vind ik gra. Ùine dog sgoil is had tidsearan naun had cheannard me in hula shows ruith. Is I can nakams na hoise me sgoils fa kutin gra. Oh, dear Gianni on a show. Is said Agus sgoil all high le degree in maths. Said nach halu actually no nach halu group an a finance no an a sorry chlubaichean Gianni. Is wat de gra kusiers de driaachs wat machine. Na be case was na dinge sin, right? A cho insinach vi brin ut du mór an tein a gáilí aine bhí códain agus tafaléise tíri dásta. Cheerio. Cheerio. Sin ac Prògram 3. Ma hain geríis go gáilí ain a bhí códain in dú. Ma hain cúideach do hó morostig agus cárla na Gaeltach san an còmhraidh a bhúneigh. Chula sibh ceol bhil skipa bí Gàidhlig agus ceol tradiisianta ag súl tein gúise agus tein mhór a díos de Gwen Mac ag telt media a haid an Prògram seo a ghearrig agus a chudí chéile go snog. Déan cínteach go lein sibh sin gibe cáte bhil sibh géisioach í ar chrúlaí agus cuoinigh go bhúte bhar leinting ag pod ar fiag na miana sóisialta. Le go bhéh cin ar beachcan le go ma clúinte bhuaibh.